Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'matin. Alhamdulillahi ala kulli hidayatin. Alhamdulillahi ala kulli rahmatin wa sihatin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah, yang mana oleh Allah ni bak malam yang membahagia rayanya. Kerana pesapat kita nyoba sebuah tempat yang cukup indah, insya-Allah tamlakai ba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pesapat kita nyoba malamnya, tamlakai bagi pesapat di Allah kita nyo kembali dalam syurga jannatun naim. Selawat dan salam semoga Allah petruk pesampo ke Nabi Raya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamlakai ba Allah singgah ura akhirat kita nyoba merumpuk syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin yang muktabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takzim perhormatan luntuan istimewa kepada Tengku Gesyik dan seluruh perangkat Gampung Grong-Grong Capa. Takzim perhormatan luntuan kepada Abu Imam Syik, Abu Imam Gampung. Takzim perhormatan luntuan kepada Tengku Tuha Put, Tuha Lapan, Tuha Adat, Tuha Pakat Grong-Grong Capa. Takzim perhormatan luntuan kepada Abu Walid Walidi, pimpinan-pimpinan dayah, pimpinan-pimpinan balebet yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takzim perhormatan luntuan istimewa kepada anak yatim, yatim piatu dan anak piatu. Takzim perhormatan luntuan kepada seluruh kepemudaan dan ketua pemuda. Takzim perhormatan luntuan yang sangat-sangat istimewa kepada seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan takzim hormat uluntuan kepada Tengku Fatahillah Pateh. Ilun laki maaf mak, malam wateta dakwah kadang-kadang tak pekim gopjit, kadang-kadang urang gekim dengan dakwah nayong. Tapi nyolong kalian malamnya lun paling raya lungkim. Lun kalau pernah merumpuk dengan Tengku Fatahillah, baru nyolong kalian nalung dengar-dengar urang-urang pegah hantam lung kalian cik bak YouTube, barunya cik merumpuk dengan urang. Tapi sungguh sangat luar biasa. Nyo galam tente lahi manusia lagi nyo 20 tahun yang akan datang mak. Galam tente tu. Nyo Tengku bedan. Cina kalian. Urang Aceh jiat pegahaba dengan logat Jawa. Urang Aceh bahasa India agak droh gekun. Ni kalian mak. Kadang-kadang nyo merupakan dakwah tu. Jadi kadang-kadang tapi kita nyo dakwahnya lagi Tengku Junaidi mentang yang salah. Tengku Pateh dakwah tigonya. Dakwah pubut, dakwah menyampaikan syiar-syiar agama lewat nyanyian-nyanyian. Nyo terhibur malamnya ni kalian. Lun mak jarang tak lung kemurung. Tapi long kalan bang Pateh, alhamdulillah. Umu sadu menlun mak.
Umur sadum dengan lun. Gok nyan put leher, lun put leher. Walaupun mungkin lebih muda lun bacut. Bang Pateh, terima kasih. Jadi ladum tengku-tengku hana galak geron, lung galak lu. Nya, lung pegah aju. Na tengku yang hana galak ke Bang Pateh. Puyak pekim-pekim murung, puyak lagu-lagu India. Karena di India na orang Islam je tengku. Di Cina na orang Islam je. Dumpat na orang Islam. Masalah bahasa itu beda-beda. Bang Pateh selamat berjuang. Nyolong dengar malamnya langsung terbang ke Tanjung Beringin di Kabupaten Langkat. InsyaAllah luar biasa. Ane mi kagak dah. Cia kalian Bang Pateh lah kan. Waktu kedua samping long bunuh long fikir ane mi kau kalian tulung melendung. Rupa dia tiga nyai kalian. Luar biasa mak. Tapi Bang Pateh long dengar kalau nama ane mi ya. Balik kemah bang. Kalau mana bang? Mak-mak yang naik darah B. B mak, B. B. Di Patih Long mak. Elong anak mi bertenang le. Ne badawah motoy di meba. Kamari ju. Teraya je ketupir motor deh haju. Anak mi menyai duk begat untuk habis dakwah 2 jam long pegah haba insyaallah long bi hadiah 50,000. Tapi dengan syarat iduk begat hinoi ke baik karu-karu untuk long tanyang pertanyaan menyaji jawab long bi 50,000. Ani inang hinan anak agam hino. Mak 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 hanaji sagai mak ni kamu agam ayah berat lom nunggu tanya sebenarnya mono nunggu long kalen ilun bak panitia longkeun bono iduk sampai bek karu bah nyampe karu ni nah ilung nabedi saja nyampe karu nyo hanapri dari mulai tiblah Rabiul Awal napri lo ilun nyampe karu nyo bakata bengeh lo nyo tajak dakwah sampai rumah na dawo bakata bengeh mak lon yang yu panggung beberat uke laki maaf uragam bener patih uragam watefun dicipta di Allah Nabi Adam alaihi salam. Adam yang laki benar pasangan, benar Siti Hawa. But dumpu-dumpu but baru jadi menyenau rinang. Laki maaf. Menyos andai malamnya uragam nondum. Belum Pak Wong. Handa tim pegah Pakon. Berkat na uri inang indah dunia. Ne uri inang tu. Jadi kalian tiga tu. Long hei, mak, ayah, mangat apa kahaba? Mangat tak apa kahaba ngaurinang. Maka ji acin kalian dengku. Uragam akan beda sifat uragam, akan beda tabiat uragam tergantung urinang ke samping. Tak maaf. Menya uragam na perumoh di samping tari tu. Yang mendampingi kehidupan gok nyantari uragam nyan pede tu wategi Honda wategi jak mentapak tetap abah meyup tu dari samping tu acin kalian uragam yang urinang kurang tari bacut tunggu di samping menan tunggu acin kalian uragamnya wategi jak mesau mana kalian ikun igok pakan tunggu kenapa sagari ikut depan acin kalian pengantin baru tunggu beda cara ija dan cin kalian uragam-uragam yang hana perumoh beda dalam geja uragamnya baru gebucri uragamnya mungkin kamu meninggai perumoh di kalian wateja tetap tunggu mesipak-sipak perlu akuah yang perlu kena pegah tunggu orang inang sungguh saat bermanfaat dalam kehidupan gedanyon maka abang-abang lung yang muda-muda
Yang kalau mekawin yang kena mekawin, mita yang phone urang inang solehah. Pak Gesyik yang tah. Ya maaf Pak Gesyik. Pak Gesyik hai ke pegah haba menyauri nang hanapah rumah. Tungku Junaidi hai pegah haba menyahanapah urinang rumah. Buno pohle hotel lung berangkat kena mak. Lungkeun bak bundai rumah. Sayang. Perusahaan permohro kuilu. Lungkeun bak bundai rumah. Sayang. Abang jaile be. Abang. Ho malamnya. Long pegah malamnya di ulim grong-grong capa. Idang bak abah pintu mak. Motor ibai di supir. Motor yak tunglung di supir. Dikeun bak abah pintu. Abang pelehun be. Watek kena buka pintu dengku. Itanyang tiga tu. Abang na abang oh malamnya. Long jauh lon won tu sekitar pohle karena malam singah long diluk semawe. Adik preh abang be. Get abang. Nikalan mak. Mangat tak pegah abah. Tekem-kem ada tadu pakon. I rumah pah dipulih kedanyo. Aci mesti tandai ji buno mak long berangkat dari rumah. Hana pah dipulih. Dek. Long ya le. Oh. Aku ada awak. Di malam dawa. Tang nalain ha. Ana apa nalain ku ada awak. Lo ana tahu tepu bi. Nah aku dengar ron bak gop pegah. Memang kajarung dua rumah leweknya. Hana pahli menyangalu. Hai kah pakai menang pikiran ke gelung. Oh, tiak rame urung pegah keron kaleweknya. Bak YouTube nak aku tu meron. Nedu ada pelaminan wate di Aceh Barat. Natingan. Mak menyau ragam nyan model mak. Han selamat lako mak. Maka uragam. Uragam yang lako kuat mepepet. Bak duk ya gu. Wate kalian HP dari perumah gum tak langsung pakon. Karena rumah na malaikat maut mak. Maka mak berjut ke perumah solehah. Dan dakwahnya mak. Mulutnya berkat urinang. Laki maah. Nyo ketapah panitia. Tengah tak pegat sunujuh. Tengah na urum kawin. Cicok pempeng likut dia hitung ke dia. Kanyo tengah na sunujuh. Tengah na urum kawin mak. Tahir. Mak mulutnya tak terlepas daripada urang inang. Sang menyahana urinang hana jadeh pegak mulut. Memang yang pedang panggung uragam. Memang yang pubereh terata uragam. Memang yang mengkhanduri urang agam. Memang rata-rata uragam yang pubut. Tapi han mungkin na khanduri seandainya hana urinang. Maka diketanya mak. Lam gampung lagi nyorupa bersatu padulah untuk menciptakan sebuah keberhasilan. Urang agam besok mok, uragam besok behe, uragam besok seakan-akan draw yang paling hebat. Urang agam hebat, acara mulut hebat, acara dakwah hebat dikarenakan na urang inang. Bahkan menyebab mulut longkalan, bak khanduri longkalan lebih le pahala urang inang daripada urang Dek, si jawab. Yang magun mulut buno ayah pumak. Beraya tu. Yang magun mulut buno ayah pumak. Yang yak belanja mulut ayah pumak. Yang pih santan ayah pumak. Yang giling ayah pumak. Yang bau melasah ayah pumak. Yang pajuh ayah pumak. Bandua di megun. Ayah Pak Gesyik buno nalung kalon bak salah siro snap urang gampung grong-grong capa di pelumah baklung tengku 4 mulut yang buno temalam drone dakwah. Masya Allah hidang dalam melasah cukup le. Berkat so tengku berkat urang inang. Uragam putra ikutnya ni kalon mak. Pakal long pegah urinang kalong puja-puja urinang ku. Acin kalon pahala urinang. Getulih bak seun kertah mak. Capli sekilo, bawang 2 kilo, awuh 5 on, lada BO, manok naik samping rumah, kameng 2 kilo. Getulih mak. Abeh getulih menandung ke helako.
Lako tengah duduk bak kedai Bang Him. Abang. Abang. Gua lako. Beradik. Abang yang belanja lah niat bang. Kepu. Ke mulut lusakan mulut. Abang jak 4 kali lon tulis jak siap belanja. Adik 4 kacok pen 1 juta. Nyan urusan kah. Ilung hai kau fikir belanja ni. Mangki balung hajuk ke me Honda. Kapakat sini sampai rumah haji kerja me Honda. Kajak ngan sini mentang kedih merdu atau jak ho jak belanja mak. Berangkatlah mak. Ne uri nak. Bak berangkatnya mentang duit ikut Honda mak. Terus upasai ni kalian pahala urinang lom ke mulut mak. Bang, kertas saboh. Urang inang payah tat ke belanja lagi tanya uragam. Tanya uragam mentajak. Hai, 4 kertas kabuh dia. Punya kali ke telefon lu. Cok mentang. Padu habis. Urinang mak saboh bawang ke pilih. Ubu tak bawang ke? Nyoh hanai temang lain. Ngan bawang gop gok nyan murusan mak. Bawang putih ka kuning ke? Bawang putih itu mai kuning gara-gara urina. Dia awak mekat pokoknya saya urinang ya belanja muduk-duk ati ka pelih pulom ka anyo. Pulam bai depunyo ka ani palih pacu ka anyo dumpu barang tanyo hana beres ke pegah. Nyo lek maah mak. Dia urinang watai gak belanja tapi kadang-kadang cukup mesyap. Nya menyagak belanja ukut di uragam belanja ukut kamu nak belanja ukut. Badum 3 kilo. Engko gemunya badum 3 kilo. 20 ribu. Oh ka beres. Le 8 jut. Urinang hana mak. Katrip sang gara-gara kok nyan pegah katrip dengku urung-urung samping sang kabru ungkunya nyan mata-mata ka kuning mak kadang-kadang meno lake maah mak nyo lake maah mak dengku nang jaga nimit terus bae pegah ban tot hat dengku boy duk bukan ada bikin ku. Ini mangan adu. Makaji baik bengai-bengai ke deku rumah but. Dek hek bikin ron. Makaji dak kalau wajah-wajah deku rumah but tuhai. Dengku-dengku semua but jenis kalan. Tuhai umur 28. Hi 68. Nyan mak ai rumah umur 60, hi 70. Pakon anak ke pulih dengku nandum. Itu dengku cerikap babah gini. Rumah but nyonya model. Mak makaji bak belanja upasai hangga bijak urinang Nabi. Tempat yang paling le jin, tempat yang paling le iblis nyan mak lampasai. Maka punya orang agam yang bertanggungjawab, orang agam nyan lah yang yak belanja rumah mak. Nyala kemah. Orang agam ba galon orang agam yak pesawat pusat listrik, orang agam yak belanja, orang agam yak blow orang agam yak blow awu. Nyam nandum kewajiban orang agam. Bahkan menyelam agama dengku nyola kemaah semerah gemesa urusan uragam nyo nacan sang habis tawa mulut bak grong-grong capanyo dawa uri kampung du singa hurinang bu nandung survei membuktikan pakan urinang lawetnyo dengku lebih tua daripada uragam umur gemekawin sama-sama 20 tahun tapi waktu sama-sama umur leh 5 urang inang katuahi uragam mentang membuk-buk muda. Pakon karena urang inang berat bak beile urinang diulim na yang jak-jak ublang. Urinang diulim nayak semula. Urinang iulim nayak ke muka. Urinang imulim nayak kuk-kuk padi. Insya-Allah. Sabar lagi bak long cuma. Uragam diulim na yang dua bak kedai kopi. Uragam diulim na yang preh-preh rumah mentang. Na yang laki-laki fi bak rumah mentang. Beres. Nya laki maah. Lawetnya takalan urinang ka sayang tu. Igok nyan wate raya perut tika raya perut. Inan makan cukup hek dengku sekurang bulan 10 euro dengku. Geba dengku. Lakok hana kepikir sepu gekeun lam jeu. Tak gura ka rumah ke. Kalagian abi-abi gekeun lam dengku ke rumah. Rumah nang apa-apa. Hek bak but mengandung dengku. Hek. Kok ada depu dengku kurasa dengku.
Nan rasa kan permoh longgu. Man kok ron yang ipegah bak lo. Ilon ma anu phone nyola ke maam. Poh 8 malam ni hoi lo. Abang. Putra adik sakit. Ku sakit dik. Sakit perut. Kaduk ke dik. Kon karap lahir. Mak cok Honda ayah tuan poplu mak. Nebayang dengku. Poh 8 malam sakit. Poh 8 bengah baru lahir mak. Malam yang poh 2 jerubang roy mak. Kedah. Godon. Ikai luar kudu. Gitu biyat lebidan ke kene bidan. Tengku Junedi tamang piat. Mam nyok tamalung lahir ju hancit. Tengku duk sampai be ilung yo ku cik kurang melahirkan. Lama te bidan bak melahirkan kan dia bak pegat hanapi. Abang lagi. Akibut ni poh 7 bunga tamang. Bunda taplah gede je. Lagi plah dia tu. Kita nyo sikin silet kenang ya. Diciplah perut dalam nunggu. Mak poh 8 baru lahir. Sakit yang sangat luar biasa. Urinang bak nyan mantang. Nyan payah mak buat bulan 3. Menyau urinang jamun tet batai-batai lah. Cok batai peduk babak perut lam. Yak layu dra babak kompor lam. Hai urinang jamun. Urinang jino hanatat lagi nyancit. Hek tak je kurinang. Nyai gok nyan anak urusan gok nyan mak. Malam hana tengun gara-gara ngan anaknya. Mimik. Malam sampai pukul 12 mantap mimik. Anu samping. Mak bat tengah. Ayah samping rotno. Dia anu tip malam ikli. Wate malam je hanai Wate uroi menjaga. Ikli tabe-tabe. Gekun tiga gabuk mak. Abang kalian ya abang ayo. Dengan udah kaya urutan kaya deh ju. Abang. Mengandung lom ke bukan? Mak cini kalian uri inang. Luar biasa. Tapi mak gepegah lam padum boh hadis laki maah. Uri inang apabila ge mengandung. Ikhlas hati ge mengandung anak. Ikhlas hati ge melahirkan anak. InsyaAllah urinang yan akan merumpuk syurga ba Allah subhanahu wa ta'ala. Truk rumah gepua bahan-bahan bawang merah. Gepua capli buno mak kamu lai. Truk rumah gantong dengan bajai buhu urinang. Sap gantong dengan bajai buhu. Watalu gantong dengan bajai buhu kenang bajai dastur. Di bajai dastur nyamak takwa biraya. Kamu lai kau nyan. Gecok kena alat baju, gecok kena alat baju, gecok kena alat baju. Tapi hantua getuk punya mak. Penyahana getuk meruah. Hantua ke mak. Dia uragam bak kedai geduk. Dia urinang sungguh Maka singah mak. Lam syurga rame ureng Alhamdulillah. Tapi ingat mak. Yang pertama ron syurga ureng karena kunci syurga urang inang ba urang inang yang tamang syurga ada 3 tat keibadahan tamang syurga urang inang menyahana takzim kepada jadi kalau lakoron lakoron yang kenyan yang mat kunci syurga nahi ladom diurina agak palih dengku gua lu tak pegahnya dengku lakor dia pegah hidungku bunonyo yang mat kunci syurga. Anahi tagai. Lagi awak mat kunci neraka. Tapi ada pih menan baik negengke ni kelako. Yang mat kunci neraka mati ni kepoh mak. Mak mi sekalian yang dimuliakan Allah. Truk nebahan duri kena umlasah na urang mesela. Na urang meselawat buno. Na urang mezikir buno. Ne mak layuk tat faedah tak pegat mulut gekeng selawut mak. Cuman lu kalian agak beda selawut di PD dengan selawut Aceh Utara ni. Maaf.
Menyekamo di Aceh Utara anak umit ubud-ubud mendiki. Radat dua dro. Kadang-kadang rata kampung 5 buah kampung ke undang ke you mendiki mak. Dua padim-padim buah banja mak meliki. Anak miat kampung A musu. Ikun lagu mak. Nastaghfirullah ya Allah Allah al-azim min kulli dhanbin ya Allah azim minallah. Ijuk bak kampung B mak. Ya Rasulullah Ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad Ya Rasulullah. Tanggal 12 Rabiul Awal lahir janjungan ne pandangan donya ni bak masanya Nabi lahiran karunia Tuhan cedah tak rupa ya Rasulullah. Habis lagunya ijuk bak kampung si mak. Allah Allahu li ni'mat wali molai molai sallu ala hadzan nabi Muhammadun sallu ala. Habis mak ijuk bau urun Tuhan. Karena kamu nak sabah banja urun Tuhan. Tetua Tuhan tu. Berti yang dua-dua iku yo. Dua tetua Tuhan je mak. Berti hanan lihat lego. Dua sabah banja. Igo nyampe hanaten mak meliki. Nabi nu Nabi nu Nabi nu ulangan nyaurun dua-dua pada tak kata sayang dah kalian mak digo tandi tapi semangat untuk berzikir, semangat untuk maulid, semangat untuk muslawud sungguh sangat luar biasa mak. Long pegah sabah sejarah laki maah nyo kejadian mak wate masa Khalifah Malik bin Ridwan nekalan yang taniat ke maulud, yang taniat ke selawat Nabi mak selawat Nabi be'uk sagai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tapi bisa mengguncang arash. Anak-anak muda yang kolam na perumoh menyeperlai bagah na perumoh muslawat nepatih dong Pak Geshi menyala masalah dalam kampung muslawat. Orang inang le masalah ngan lako muslawat. Anak miat menyala masalah ngan orang syi muslawat. Orang syi menyala masalah ngan anak miat muslawat. Mak long dakwah uronyo tanggai 2. Tanggai 2 bulan 12 hantu nehe ilung kembali atau ne telefon lung. So yang petimang selawat mak si uro si malam insya-Allah gebi kemudahan udip di Allah Subhanahu wa taala. Yang phone so yang muslawat 10 3 gebalah di Nabi 10 ge. So yang muslawat 10 ge gembalah di Nabi 100 ge. So yang muslawat 100 ge getulih bak keneng urangnya 2 perkara. Yang pertama getulih gepegadah dari sifat munafik. Yang kedua ditetapkan urangnya menjadi ahli syurga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selawat ni mak lon kalih long rasa selawat. Baik le long pegah kenan mak. Long pegah wate masa Khalifah Malik bin Ridwan. Nasiro anak muda mak je kuda. Elong lagi bang pateh je ti bacut. Kuda anak mudanya mak. Bang pateh awal kan. Dua ngelong je. Perehan ke. Jet. Kuda anak mudanya mak. Rupanya tiba-tiba kudanya gurangsang mak. Wate gurangsang kudanya iplung siga saho. Itamong dalam kota mak. Anak raja tengah jijak mak. Anak raja tengah dijak ngan. Ilewat kudanya mepok ngan kuda. Mati anak raja menggilha kuda mak. Gedepu tu dia raja. Geken bak pengawal. Pengawal. Tacok tiat anak muda yang pupuk anak long ngan kuda. Ba kena. Uronyo jih ku pancung ku kuah taku. Itu pun dia anak mudanya mak. Ipasrah roy. Iken bak pengawal. Lung yang pupuk anak raja. Walaupun lung hana ku sengaja. Mak ngan ayah sekalian. Cok diba bak istana. No iba kira-kira merdu mak. Ijak ngan unta mak. Ditarik jih. Beo-beo ijak ngan unta. Wate truk menan mak. Lam niat putrai ken mak. Bismillahirrahmanirrahim. Putrai ken bak niat ni. Ya Allah. Seandainya long gepeluh di raja ya Allah. Seandainya ya Allah lun ya Allah hanaga hukum mati di raja ya Allah. Lun ya Allah akan long niat ya Allah. Merumpok mulutnya ya Allah akan long khanduri ya Allah. Akan long undang anak yatim.
akan lung muslawut ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menan di Melaka ba Allah. Mak nekalan dalam sejarah gepegat. Watai merumpuk anak mudanya dengan raja, putra kejadian. Raja yang bunuh bengeh, tekem-kem. Neken ba anak mudanya. Anak muda lung hanali bengeh ke gata. Silahkan gatawo, lanjutkan kehidupan gata. Hukuman hana jereh lung bi ke gata. Deken de raja si gata. Tapi segolom gatawo, acika pegah bak lung beuk. Bunuh segolom ku kah lung cukup bengeh. Segolom ku kalon wajah kah lung cukup murka kah. Bahkan kunuk poh mati kah. Tapi watai ku kalon wajah gata hai anak muda. Lung menjadi luluh. Lung menjadi takjub. Dan lung han mungkin ku poh mati kah. Pakon hai anak muda kah menan. Dikun dia anak mudanya. Hai raja. Hana lung ken pulain. Hana lung nit pulain. Yang na lung nit secret sagai. Apabila drone dipebebah lun hai raja. Lung nak muslawut ke Nabi Muhammad. Lung nak mekhanduri ke Nabi Muhammad. Mak, ciro anak muda gupai bebas di Allah karena selawut ke Nabi Muhammad. Bak saboh cerita tu dengku la kemaah. Bak saboh cerita tu dengku nasiro urang jak ulaut dengku. Igot nyan pelupah bot dengku. Kerja bak bineh laut. Igot nyan asai pasang kalau gekun sallu ala Muhammad. Sallu wa alaihi taslima. Sallu alaihi taslima. Sallu alaihi taslima. Igot nyan tingat gemeno dengku. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka tabe-tabe gekeun deku sallu alaihi wa sallimu taslima. Putra kejadian deku nyola kemaah mak ngan ayah sekalian. Truk sira urang santri mak. Anak-anak mi beut inak koh laut mak. Inak jau pulau ji. Watai dengar gok nyan gekeun sallu alaihi wa sallimu taslima, itegur de santri nyan, puikeun. Hai urang mekapai, wan yang roh ni pegahnya salah. Itanya meno cara muslawut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh menana. Berarti yang longken murau-urau lewatnya salah. Salah ke santrinya. Ialah kapai santrinya mak. Ijak kapai berlayar. Na 200 meter ijak kapai mak. Di urang muda buno. Yang tengah muslawut buno. Terkejut ke. Putra ipegah dia anak muda buno. Handa tinggal kulih. Sallu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Mak. Lam sejarah gepegat mak. Geplung urang nyan dia tanyang bak anak mudanya tanpa terasa gok nyan geplung ateh iya mak. Ateh iya geplung tu. De santri nyan watai kalan ikun dari jauh. Santri putra ku kun. Allahumma sholli ala Muhammad fu sallu taslima. Ikun de santri nyan. Pu yang galak ro ni juga. Ro paling betul daripada lu. Pakon ateh iya gejak lagi gejak ateh aspal mak. Gepe keramat di Allah Subhanahu wa taala dengan selawut. Mak dengan ayah sekalian, lung kalau lung rasa kelebihan selawut mak. Dalam kemah. Lung pegah cerita bacut mak. Lung anak lung watai anak phone mak. Bunda watai melahirkan anak phone watai raya perut jih mak. Sabi-sabi laki mak boh pukat di malam. Eji hawat tak boh pukat. Asai ka malam abang pukat. Dek tak belum 3 kilo jujut, ka pegak kero. Loh hang tem pegak kero. Pokoknya saboh. Tiket di malam jak mak. Ngon Honda ya blow boh pukat. Putra kejadian. Ilung biasa mak. Watai jamun-jamun golom na motor. Watai jamun-jamun golom naik blow Honda. Honda gijuk dayah tuan tabo. Ilung atau Honda tipu sagai. Yang phone mak atau Honda selawut. Yang kedua ceramah. Lu atau Honda yang sagai. Allahumma salli ala Muhammad ya Nabi salamu alaika ya Rasul. Makin tiga megah makin tiga selawut ni. Kadang-kadang lung ceramah atau Honda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih hebat mak daripada lagi anak muda lewetnya. Atau Honda yang lagu. Kau adalah cintaku. Atau Honda mak. Bam upok cintaku bam dalam neraka. Atau Honda anak muda lewetnya mak. Tiara menggamit kenangan zaman persekolahan. Lebih hebat lung mak selawut. Jaklah uluk sukun mak. Selawut hana putuh-putuh mak. Nega kejadian mak. Gebi dia Allah. Gebi kemudahan dia Allah. Watai truk bak simpang balik kena koh muno mak. Iteboh saboh Honda cukup raya iplung mak. Anak muda pungo bah Honda. Ilung teglong bak tengah jalan mak. Watai nyalung fikir menyekel lung patah Honda patah dua mak. Lung pit mata. Debit su mak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lung pit mata. Lung preh ragai mupok. Bukan yang terjadi mak. Watai lung buka mata. Demi Allah lung pegah ceritanya mak. Lun karena di samping jalan. Honda nyan mupok tiang listrik.
lun hana kenang berkat selawut. Maka mak-mak ngayah-ayah sekalian, selawut bertiga-tiga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik ikut orang Aceh bang Patek. Aduh temenak. Itanyo Aceh mak 3 hat temenak mak. Laki mak. Jadi kalau orangnya bak YouTube tu, dia buka bak YouTube tu. Menyo play viral temenak. Jadi kalau orangnya buka YouTube mak. Pap ma kedi. Ok ma kedi. Atai ka play viral tu, temenak tu bak YouTube. Tanya bak Orizal TV, betul puan. Bak YouTube orang Aceh punya pelet terkenal temenak. Ya pap ma kedi. Puau Acehnya, ya pap ma kedi. Puau agamnya. Mak kalau gepegah di Rafli dalam lagu mak, hana payah tak pegah ada Nabi pegah cukup le gepegah Nabi. Orang kuat temenak papa kehidupan. Karena orang Aceh dumpu kala temenak. Nyana yang jak bak mulut orang ku ramai ke pap ma ku ramai orang. Pap ma ramai orang ku. Kira tungku imum tunggu. Ni kalian punya orang Aceh ni. Bang Patek belihan bah? Ya. Awak dia juga. Yang penting kali buat ron kali ada ni. Memang kemana mangat awak lagu. Maka tengok panitia tiga pegat dakwah mana cara pegat. Dakwah le lagu kesyut. Awak dia juga. Memang tak mentang lucu. Nasira tungku imum mak. Kok gak su baru gua di Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan dia lain jamaah ikut mak. Pap ma tu agamnya tak agak tui. Yang pap ma tetap itu. Dia urinang kalau ragam tarik. Papa deh tak dari dengkunya. Dia anak muda kalau ni nang tarik ke pap ma kelit ma kedi. Yang temenak tetap orang Aceh tu. Munya orang Aceh tengku yang paling carang tengku temenak. Dan orang Aceh cukup beda-beda temenak tu. Aceh Utara tu. Dia keman pap ma. Ok ma. Awak Aceh Raya tengku beda lah. Ok. Ai, hana ada tu tengku. Di video malah kiban cara temenak. Yang perlu kena pegah tengku. Orang Aceh papa, orang Aceh sulit. Orang Aceh kadang-kadang gasian karena kuat temu. Yang anak muda Aceh ni kalian, bak pegak-pegak panggung. Pulau anak muda leweknya tu. Iji hana hidupu mak. Habanya doa mak. Jadi kalau anak muda leweknya mak, iho ingon. Belum kain belum dengan anak muda iho ingon. Bui, ngoyak le. Bui iho ingon. Yang paling mak dengan je pi jawab putra. Jadi lagi betul-betul nanji bui dengku. Ai. Yang kaim-kaim heingan bui memang kahanjit ke bui. Tapi insya-Allah buat peluh go tak heingan ke bui paling kurang ngan musifut lagi sifut bui. Ase no kayak le. Kop palih ka. Nyo haba orang Aceh menan mak bak duduk. Ike ko ngeri bab mai ka. Bunuh ko jak gede ka. Ujak Allah ta. Kena menempak ku ibu ike ko boleh. Ku ike dak ku kapali ko yo ku. Yang kapali yang kapap mah hang gadah le. Betul puan mak. Nampu mak calon generasi masa depan. Yang kenyang berdia-berdia Aceh je mun. Jino dengku, nang gawak lom di Aceh. Nyok info nak kemah. Lalu lewat paringga lum kalau daerah-daerah kenan tengah musim layang-layang. Tengah musim layang. Bedah-bedah layang. Lum pegah bangun lum. Oh alhamdulillah orang Aceh karena hiburan baru bedah layang. Nah orang keun niku, kan bedah layang mentang niku, judi-judi nahinan. Kok nak judi niku, makin 3 layang, makin cat layang tu, makin 3 peng. Oh menan, ternyata bak layang nak temaruh. Daerah lu sukun alam tu. You know, hobi baru, peluk-peluk manok. You know ho malena lena. Peluk sukun na peluk-peluk manok tu. Manok menoi dong. Ikan buk po manok tu. Mulut. Ikan dia manok. Okey. Mulut tu. Entuk cok peng. Bang, la kemah. Puronyo tak ilanya binatang. Singoh di ilanya adanyo. Singoh orang akhirat, manok dong. Bang, mulut. Ikan dah bang. Okey. Nyanku, nyala kemah. Yang perkata Nur Aceh ini baru-baru dah. Le perkata Nur Aceh baru mak. Mak, sekarang bang. Perkata Nur Aceh baru ini Bandar Aceh. Ani inang pindah loi bro. Minuman keras Pak Jaroi. Kemah. Ane pane, nang ini. Ane pane, nang Aceh Utara.
Ada pane, nanak demi. Sebelah draw mak. Umur 17 sampai 22 tahun. Minuman keras bak jaroi. Bahkan seminggu kemudian, drop lom 5 draw ni. Anak ni muda-muda, pubut. Dah kemah. Ipu blow dah. Lu nào có lời. Hai galak dah hai. Mangat dah kalen. Aceh jino cini kalen mak. Maka mulut tujuan tak pegak mulut nak habis maksiat di Aceh. Mak, nak maksiat ke Aceh mak? Nak maksiat ke Aceh? Menyata dua igrong-grong capa mak hana maksiat di Aceh mak. Tapi menyata jak bandar Aceh mak. Barosa di Sigli lah kemah ni. Anak mit bak bineh jalan, diusir mak di Satpol PP, digrebek kedai mak, pubut, bak jalan joget-joget bak tengah jalan. Tanya orang Aceh lagi kurang hiburan. Hidup di Aceh yo. Jamun awak gam ni. Kok ya ke awak gam? Awak gam budi. Soy hana urinang hana sok jilbab. Ani inang tibik rumah hijab tengah-tengah malam. Laki maah mak. Kamu tiap malam poh dua wa dakwah. Kui pubut mak. Tiap malam poh dua nan inang anak agam. Yang kan mahram mentang muda-muda. Bak jalan Honda. So kena tam. Aceh ronyo macam nak pegah mak. Lebih ni bak jahiliah dalam ancu Aceh. Nyo yang pegat-pegat dakwahnya benda fikir kat tak. Maaf. Ya itu lagi nak pegah abang. Nyan dari Beklam pegat dakwah semayang sabah hotel tak. Nya tayu semayang pun ikut. Wang, semayang. Abu dah lu semayang kayu. Ikutnya menyebab pegat lampu nombor isa. Menyebab beut pot bungong nombor isa. Ba beut meja nombor isa. Yang bek tayu bak sembah kemah. Aceh ronyo mak. Pegat dakwah pegat aju. Manteku bek pegat dakwah aja. Dupna dakwah lagi nyo Aceh. Pulam hana dakwah. Yang mulut pegat aju dengku. Tapi yang bek lagi nyo lam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ancu dah Aceh mak. Kalau kemah mak. Idrop urang rata sago makin naweha makin ancu Aceh mak. Makin nasat pol PP makin ancu Aceh dengku. Memang menyata duk hina mentang tu. Menyata jak-jak kena kedeh niku. Insya-Allah kata depu Acehnyo cukup gawat kehancuran daripada Nanggro Aceh Darussalam. Mak ngan ayah sekalian yang kumulia ada Allah Subhanahu wa taala, nyan mentang sebagai pembuka ulun tuan. Nyo kalau dakwah. Nyan mentang sebagai pembuka ulun tuan, maka ada kiban-kiban keadaan Aceh niku niku urang tuha tanyo berkompak dalam kampung. Gesi Tungku Nurdin. Betul? Kan Suheri tuanan Sabarsi Sabarni Ketua Pemuda Bang Herman Tungku Imum Tungku Ilyas. Kok debu dengku nau kalian bak papan pengumuman tengah kuduk ku bacanya menurut ai punya perleh belum capanyo belagi no tapi yang paling ramai urung ciri kalian mak hana dakwah seramenyo mak punya dakwah kampung tanyo sang hana ijak gop jit mak. Ni anak muda sip ganteng-ganteng. Ni anak inang ancu. Ayah-ayah cukup tari-tari tu. Mak-mak cini kalau hai. Oh. Tak ngeri-ngeri. Yang perlu kena pegah mak. Diketanyo munyo lagi nyo sabi-sabi mak. Insya-Allah munyo tapi kompak roh sabi-sabi. Kiban nak kompak dengku. Ningin kena mak. Yang phone Urang tuha du nging kalen. Nyo kadang-kadang panitia bro akai ji. Peduk lagi yang kursi belum kau ke. Panitia ke dah akai. Nyo mak. Elong kali mak. Cini bayang panitia pui pugak buat mak. Hinoi peduk kai panggu. Hinan kosong tapi tuk ngeja. Elong ku dakwah ku ajak. Wah melungkok ke yu mak. Palih panitia kadang-kadang ji. Nah kai buriknya panitia. Mak, urang tuha, atuk tak pegah ke Nabi mak. Ni urang tuha mak. Ya. Bu urang tuha. Tuha peut, tuha lapan, tuha adat, tuha pakat, kaur pemerintahan, kaurnya kaur je, gesik sekdes bendahara, nyambut, kepala lorong, nyobut. Bere.
Lanjut ya. Luar biasa mulut awakah. Bunuh urung rame sukses acara kedanya. Urung tuha bemenan. Nyobek di urung tuha gaduh dua gede. Rampak-rampak ijakrung nonton Ikatan Cinta. Gaduh pegah bak gede. Hana betenya. Hana beteje metatu ta anak muda jino tapi pubut hana pelaku-pelaku sapu badanyo menyonanai kampung mak bagah hancur kampung. Urung tuha fikir mantong. Urung tuha bertuho bek sampai urung tuha nak tuho. Yang kedua, anak muda yang tiga-tiga yang raya-raya boh sampai putu nafah wanyo. Anak muda-muda yang raya boh fa. Anak muda-muda yang raya boh betul. Ayo kerja untuk kampung. Bangunan kerja anak mudanya. Anggap saja mereka Umar ibnu Khattab. Bahkan Umar ibnu Khattab hebat dalam bekerja. Hebat dalam kadang-kadang bak sembahyang bah menan awaknya manteng jitim bantu kampung. Anak muda suap. Seperti urung tiga-tiga dalam kampung yang hantam sembahyang dong. Pegak mulut-mulut manteng. Pegak Isra Mi'raj, pegak Muharram, dumpu pegat. Bahkan nunggu nak jeroh kampung. Yang kelih, urang kaya dalam kampung betim bantu kampung. Urang kaya baik keringat nunggu. Elong beklam long dakwah bak sabuh tempat tu nyala kemah. Gepegak pengumuman di panitia. Ibu dah boleh elong mak. Belum pegah tempatnya IPD je mak. Beklam. Terima kasih kami ucapkan kepada donatur anak yatim dan mulut yang kami sumbang walaupun ron hana hino. Urang kampung kamu yang na di Malaysia. Urang kampung kamu yang na di luar Nanggro. Kami sumbang ke mulut kami yatim luar biasa. Nyanban di urang kaya. Urang kaya leweknya panena tu. Fikir kero sagai. Bantik motor mucut abah-abah. Motor Innova, gok-gok nyan hi Innova wajah aku. Mucut menan. Urang kaya bek sombong, urang kaya bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kelih, yang keput, orang muda bantu agama Allah. Kemah anak muda. Belage Ali bin Abi Thalib. Bek raya su bak jalan wate nonton bo. Elong anak galak sagai anak muda leknya mak. Umur 17. Badan pijuut. Urang hitam. Hino etno. Metuk sebelah lah. Tapi ke bajak laut tunggu. Urang pijut tunggu. Honda bahan BU kenepot di beraya. Tapi ke cik bot di bawah kampung ku. Nyola kemah ni muda. Nyambut dia ni muda putra. HP saboh culok lam helm. HP saboh pegah-pegah apa segai ni muda but. Iya. Gak ada. Iya. Gerung-gerung capa. Nyambut dia anak muda mak. Malam hanae takebah. Umur 17, hi 70. Ni anak muda jino. Wate jak nyai nak jak umur 2 mak anak payah jak. Ijak bajalan mentang ipreh motor kurnia lewat dijak keroi. Idang mentang nangen motor kurnia ka gedih lagi. Ni kalian mak dipijut bak jak meno lah mak. Anak muda mak. Nyam nyonya keke ino kudok tipak agak-agam gede. Anahi tagai ni. Anak muda bergagah becut. Anak muda. Nak bergabar muda eh. Nak bergabar muda. Bukan bangku dah. Okey ya. Udah. Baiklah. Ni mak di Aceh tu yang agam anak muda kahi ino. Ramin. Anak agam ku bak bergabar. Ya Allah. Ramai agak-agak model lagi yang mak ka. Cini jak usigli mak. Ni jak uluk semawe mak. Ni jak uban Aceh yang agam jino kabuh bedak mak. Anak muda-muda abuh bedak. So lueno isunti ino. Raya debit. Mak boh lipstick. Ilung na pernah kuih motor tiga. Kau motor. Motor bak jalan sak du. Terus simpang muling awak nyan thero. Sak biduk samping. Imat nyolong mak. Ui kun. Om mi kun. Om mi kun. Ini hơi om roh mu kun. Om
bak fakir mat. Kumat bak jarok om. Pakai baigo ketiga. Jijik kali kita. Agam belagi agam. Anak muda-muda yang agam. Bergagah. Beraya boh fa. Beraya boh putih. Beraya katanya. Untuk pakon. Untuk agama. Yang agama. Ya inang beda lom. Ya agam yang muda-muda inang. Buat jina putra. HP sagai. Minta sinyal sagai ji. Lagi ada banyak pungo yang inang kah. Yang dua econg Honda mak menolong tuan. Urang pijut bawah putih benau. Mengampli lang belangnya ni nah. Soleh muka putih. Takut hitam. Wadah takalan takut sayang deh. Oh ya Allah takut hinaunya. Wadah takalan aki mak keriting aki. Bani woi belang. Ibuh budak bak muka sagai hai tu meboh budak bak nyomak. Ni kalau yang inang-inangnya nyambak pegah apa? Ya Allah lagi Syahrini di ibu kota. Pada pegah apa? Iya kita juga gerong capa. Gerong capa tinggai. Kentang un dengan bapa Aceh mentang. Mak sini kalian ada betul pegah. Nyam menyebak foto rajin awak kok carang pegah lam. Golom yang grup. 1 ikringan. 2 3. Nah yang menang lampu tu. Anak darah, dijawab wan. Mak nak iem tiat. Anak darah. Nyot masuk nyo. Ai. Ikah baik lagi datang nak dengar. Nuk, kangen kena nuk. Kalau kau wanita baik-baik, kau akan mendapatkan laki-laki baik-baik. Tapi kau kalau wanita tidak baik-baik, kau nanti akan mendapatkan laki-laki tidak baik-baik. Hai, anak darah. Begat bernama al-haya'u minal iman, malu bagian daripada iman. Maka kagadah malai, kagadah bagian iman. Iman terbagi 60 sampai 70 buah bagian. Termasuk yang paling raya mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Yang paling ubud adalah tapinah duro daripada jalan. Dan bak tengah-tengah iman nasifut ma ne bek male mak ngan jak kuliah jit ubanda tapi bek sampai male mak ngan bek sampai pegat aib mak ngan bernama le ngan anak darah bernama le dan tanya urang si wajib jaga mak nahawana ni malim lagi nyo nahawana oi nahawa lagi nyo ni lagi je nahawana mak melinte nahawan lagi nyo sang punya lagi nyo melinte di Tuhan tengah malam tu. Tak ada melintah subhanallah. Wadah tak ada je melintah han tengok dijin mak innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya Allah. Pakonyan melintah lun ya Allah. Mak nahawan lagi nyo lakon mak. Hawa buka. Nya bengih lakoro baru kudu puro ni. Mak acin kala punya lagi nyo lakon mak. Nya hai. Ya ceramah-ceramah. Mesena permohlung tetai ke mesena permohlung lang kawan. Pada tanya igop, so nyan bunda, kenapa so? Lako lu man. Awak tu kena lako mak ya, bang kejak lako. Allahu Akbar. Maghrib kau nyambang melasa. Ya Allah, lako tanya kau. Asal kamu maghrib kau kena jandu. Asal kamu maghrib kayak mana kau nyan? Ya peluk lumo, yang kenyang buat maghrib kau nyan. Damang langgu lumo lulu. Janduk warna coklat, ikutnya warna hitam, lulu. Lam grupuh lumon, kuna lumo 2 boh, na warna hitam taboh, warna coklat taboh. Ikun demai, ne wan mak, kakalan patah ayah, ne ijenguk buan ne. Hana ayah mak, lang lumo je kakalan.
Hana lu mau menundum mak. Hai pu lu mau menundum nayah ke dalamnya ni nan. Ne mak hotel kogop. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita nyanyi gop mak. Hai, so gak tak sunya. Anak kata so. Hana, so. Hai, lah kolong hai. Bengeh kaknya. Pada pegah lako je bengeh. Tapi ke lako kah mentang je bang. Lako ke je ciga bang hai. Wah rumah. Kita jam kejap mak. Pada teruk rumah ke mak lako. Bang, banyak deh. Kejap abang. Pura dik. Pokok je long hana mau tahu bah. Singoh jak wadung kuimum. Jak laki bang tiga. Putra kah adik hana pupu kok bang. Lu hanjir. Wai. Pokok je singoh jak wadung kuimum laki bang tiga. Hana mau tahu lu. Hana ngaron. Kau menang dik hai lu hantar ku bang. Jamu kat SD nak ku bang. Nak aku ikut lomba dalam jamu. Hah? Abang ikut lomba jamu? Nak juara? Juara 2. Hah? Padin rawa ikut? 2 rawa tagai. 2 rawa ikut. Kau nyanyi juara 2. Engkau apa? Karena yo ke perumah tu berangkat tu sah berangkat. Jak tu imum, abu imum kuliah. Ke kuliah pura. Ang kuliah, nyo. Ku banglung 3 je. Ing kuliah pergi kerja. Nyo pu ini cumi melasah nyo. Nyo jak melasah hantam ibang hantam sapu hantam kok tiba-tiba ya leke bang bak lu. Karena aku imum pia ji preman becu kampung. Cok abang je. Antuk kakamat nikah apa? Get. Be aku melong ku bang mentam be ukamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Dekak benar gak pegah bak kak sabotu kakalen. Kalau kau kah mentang je bang, lala kau ke je bang. Yang kata nikah lah kau ke, ada buka lah, be ulo-ulo ka. Syahadu an la ilaha illallah. Aku bang bereh mak lagi lah di fikir. Hayya 'alas salah. Allahu akbar. Gekeun dekak buno lakokah ya. Kon sang urung pungo ya. Urung pungo sang mak. Mak menyalako tu soleh, anak tu soleh, melintir tu soleh, anak darah tu soleh, maka getanyo akan bahagi. Tapi meno tengku. Tak maah ni. Pagi si orang. Hello mangat heuy pagi si. Mangat kita heuy pagi si. Daripada heuy Pak Mukhtar, nah mangat. Ho kedua pemuda. Nandung kagak ada heuy. Nyo kena cah napa cah amplop sang yo. Nandung kagak ada urang yo. Tak yo tu yo. Nandung kagak ada kedua pemuda kagak ada, gesi kagak ada. Kuimu mana? Kuimu 4. Oh maknya ni kalian kuimu. Sengaja agak aduk dengan anak mi. Alih agak kawai anak gop, alih kena ramai anak roh. Yang baik benar agak kawai kena ramai anak roh. Abu Imum luar biasa. Abu Imum benar nak pegah roh mengucut. Benda patih Abu Imum. Gampung akan hanagat menyahana ramai anak Abu Imum. Adik nayak bet. Tengah ceramah, tengah main game bika. Lagi kah mentam nah HP. Nah HP Oppo sabuh noh pegat pilih. Igop iPhone hana ke baba. Hai hana budak baban. Nyo ane mi baik karu ai. Ku bah HP gede maleh tu. Dengar dakwah mak dengar dakwah ya dengar dakwah. Kalian pu main HP. Baik ni cutinya di kahai dan ramah leji. Sayang kalau urina ane mi klik tigo nyaman. Ayah ge yang grogu. Yang ke lebak ngan ane sepoi ane gonya ni. Mak. Hello long turi yang kliknya. Yang kliknya adik yang melagu bunau. Betul? Kau tu pun aku yang melagu bunau telih melagu bak mak ajak. Ajak ba ayah. Ana hidup ayah hanya melagu. Tapi mak betul, yang melagu bunau lu akui yang. Belum kalau pernah merempok bak mulut ada melagu seubutnya. Yang keluh mental. Okey. Yang pertiawaknya, pertiawak king-king macam. Nak dia kena mati kan.
Yang berarti awaknya bunuh TI si Anisah ya. Anisah Kanasya ya. Betul kan? Buat TI Anisah Kanaya Kim maknya. Yang menyukah dari itu meninggal itu. Yo, hai, baik Kim kau kita tadi kuno. Tapi Anisah mana? Mana Anisah? Untuk ji lonjuk hadiah sabo. Untuk lonjuk hadiah kan Anisah. Dah ji. Muya itan. Uru ke Kim gede haju. Imlai hanada dujan, habis hanada dujan. Pokoknya kabeh haju. Tapi mental. Laki mah yang terhayah. Anisah terhayah. Yang putu bunuh. Ayah haji betul-betul tak kan? Nyam yang sempat dari kantor dari ayah haji dari putu Anisah mati ayah haji. Nggak kemah, galak dah galak nunggu. Mak, selanjutnya kita tampilkan mak. Tak cok gop, nak begah nali pete. Menyenajah mudah begah haji pete ke, ni ubiraya orang lah. Igintan meninggal dia. Lolong bayang mak, bangga ibu no. Inilah dia penampilan kasidah Anissa Kanaya. Baik, kupikir je yang main kenapa ikan buru ye waktu tu. Melagu nyan kenyan yang galak generasi. Abang-abang, nak pernah kenampoh dia buat jamun. Insya-Allah. Kain. Jamun buat mak, tak ti long pernah mak, long tengut main bola bak melasah jamun. Ngan awe kita kat mak. 3. Klik wo. Gemat ikak baca roh. Anisah. Baik boleh ber. Nanti sabi hadiah ber. Baik kabi kayah ber. Kah mantan. Duk begat. Anisah duk begat. Ni galak lagi. Mak klik. Ke ni kat alung. Jadi baik klik lain di kepoh lam buaya. Mana? Ku pegah buaya. Dia tengkunya tapi kepoh lu. Terus ke rumah ayah ke gepreh mak. Jamun yak buat ke gepreh wo, gepreh ni gepreh. Dia dah klik kedanya. Bukan klik tadi. Gepoh hidungku. Pakai gepoh. Tengok aku. Pakai tengok aku. Aku. Oh, dah kajak orangnya. Main bola bunuh melata. Tengkunya. Dia berawakah aku. Nya dah mengadu bahaya. Gekun dia ayah dekret. Pak gepoh. Ini apa? Ya ayah kalian. Batai dah fikir kalian kena bela tu. Buka baja-baja dia nyompak ni 2 krek. Nu dah lemput dah sakit aku. 2 krek ke po. Nyan tengah dah buka baja dia ku. Puam, kedua tu. Puam, 3 tu. Oh! Klik lam ni. Lu agak kena nampak kai kau. Nyamban. Menyajino serba salah ni. Gepoh buaya bengehmai. Yang gepoh buaya, betul ayah gak poh lah mana. Pam gepoh, bengehmai, pukun mai. Ida nah pu dah dengan nek mit. Ha? Ya dah apa-apa nek mit. Bek mai nek mit bah, pateng kuje ni jak dah tepat dengan kuje. Provokasi lah mak. Dia ayah okey. Berjak ju ayah pateng ku. Bab pintu